mme ke ha re tsibogile borogo bo teng. Se se salang ke gore jaanong borogo jo bo dirisiwe matshwenyego a fokotsege. Re a itse gore the next stage o tla bo go buiwa ka tsela gore ga ya siama, mme kana madi ga bone motlhofo. Re tla nna re leka go e baakanya ha re bone madi. Ne re hapula ene le yana batho ba tswa gona motseng ga kilometer tse di kalo ne ba tshwana gore bo heta go robella ba poteka kwa gongwe go le molwetse kana motho a se tsa tsamaetswe ke malatsi go sa nne sentle ka gore le tselana go sena ditsela, mme go mola la le ntse re go temporary batho ba atola bo siame ya ka re bona koloi ke ya atola. Le nna ne ke bo dirisitse ka Christmas ke ya dibolong ka kwa ke ya dikhwaere, mme batho ba bo itumeletse thata. Borogo jo bo boleele jwa 40 meters go kgabaganya noka, 2.5 meters go ya go godimo, mme go rurifaditswe fa bo sireletsegile go ka dirisiwa. Tswelelopele e bonala mo tirong e amangwa le tokafatso maduo mo tirong e rotloeditsweng ke lenaneo la ga Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi la a re cheng. Go bohetsa re boheditse ka December towards Christmas. Re ba mo positioning. Mo mali a re boagela ko ntle be re pushetsa mo teng be ra go ba gape re bo jakela ko tlase mo di sitting sa teng mo di apartment teng. Mo gompieno yana ne ra dira gore batho a kgone go tlola mo go setseng ke di protection works go tlase go le ka go sireletsa yone ha bo gatileng teng gore ha metsi a tswa kwa a saka a mana thata le gone. Borogo jwa molabe bo tla tswela banne mosola ka batla kgona go latela ditlamelo go lekola masika le go dira dikgwebo kwa Selebe Phikwe, Bobonong le mafelo a mangwe fa ba santse ba letile gore tsela ya dikilometara tse di 20 le yone e tsengwe sekontere. Karabo Molosi, BTV News, Tlhakole. Moabadi wa ga Tautona Meneo Masisi o rotloeditse mekgatlho e farologaneng ya kgaolo ya bobirwa le toropo ya Selebe Phikwe go ikopanya go bopa makgotla a dikoparanse a Montia ka jaana dikoparanse di na le bokgoni jwa go tlhabolola itsholelo ya metsi a bone ga mmogo le a lehatshe ka kakaretso. O buile se mo phuthegong le makgotla a farologaneng a kgaolo eo kwa Bobonong ka Labotlhano. Kabelo Kgakollo o na le ko. Sengwe sa dilo tse lefatshe leno le di tseelang kwa godimo mo go fefoseng kgolo ya itsholelo ke bogwebi. Dikoporase e le nngwe tseo tse di ka tlisang tharabololo ya senela ruri ya dikgwetlho tse di amang setšhaba di akaretsa letlhoko la ditiro. Le fa go ntse jalo bangwe kwa kgaolong ya bobirwa ba supa fa makgotla a tshwaragano a le bokete go a tsamaisa. Letlhoko le letona la rona ke ha re direlang teng ke di dirisiwa le one madi. Ga rena le tsone di-machine tsa bo hemming bo embroidery tse di tona tse no gore ngwe le combine e dira sengwe le sengwe ga rena le tsone. Bohumagadi wa ga Tautona a ba gakolola gore makgotla a tshwaragano a tlhokana le boinelo, boithaopo ebile a tshwanetse a dirwa ka mekgwa le maranyana a segompieno gore a ngoke barotloetsi. Dikoporase ke dilo tse e leng gore di molemo thulaganyo ya teng e ka re ntsha mo lehumeng e ka jesa bana ba rona, mme se segolo thata re dira jaana re iraele kgetsi e kgono ka go tshwaraganelo. Tshwaragano re batho ba re rutang re le neela dithuto tse di harologaneng tse e leng gore di ka dira gore o helele o itse thata ka go mo teng go tsamaisa kgwebo, dikhose tse di tshwanang bo business management. Mo nakong eno kgaolo ya bobirwa e na le mekgatlho kgotsa makgotla a tshwaragano a le 17 palo e go lebegang e le kwa godimo. Lona ba dikoporasi ikopanyeng le be le ya go go bommatebele le hatshe le hetogile gate rona ba ile gore ra direlo re bolelele ba diredi gore re batla eng. It must be driven by your needs. Gore mmatebele a ska le bolela what you need, lona le bue your needs. Bogogi jwa kgaolo le jone bo gatelela mafoko a Gompieno puso e jesa bana di-fruits ko sekolo ke re ka sekara ra lema di-banana ra lema diapole re le dikoporasi ra fida dikole tse di kana mo kgaolong ya bobiro kore ne ke ra dio tse a re heteng ka tsone re di lebelele ka tsela e ntseng gore ka nna le seabe
sa kgolo mo dikoporaseng tsa rona bogolo jang jaaka go buiwa ka bo local economic empowerment, re bua ka bo local economic development, re bua ka dikgang tsa are change go gontsi mo e le goreng ga go nna jaana ka the human mind is not limited. Ga go nna le diemo tlhaloganya e akanya se sengwe sa itshetso gore ke ka dira jang ga ke le mo dikgwethong tse dintseng jang. Gore makgotla a tshwaragano a dire dilo botoka a tshwanetse ikenya lephata le lešha la tlhabololo dikgwebo. Kabelo Kgagollo, BTV News, Bobonong. Motshwarela mo ka ba lephata la thuto ko kgaolong ya Chobe Metetlanyo Chipendu re batla simolosa mananeo a kaone ba tla thusang go tokagatsa maduo a baithuti ba sekolo sa Chobe Junior Secondary School. Re se ke ka go bo maduo a sekolo seo a tsweletse ka go wela tlase mo e bileng se pasitse ka 27.3% mo maduong a JCE a sa tswang go rolwa. Kitso Temane ka dintlha. Go sebaka kgaolo e mekamekane le tlhalo ya barutabana ga mmogo le didiriswa tsa thuto gareng ga tse dingwe sengwe se go kaiwang go sa dire sentle ga baithuti mo dikolong. Mogokgo wa sekolo sa Chobe Junior Re David Mfila a re dipalo tsa baithuti tse di feketsang bodiredi go shakgaditse seemo le fa lephata la thuto le leka ka bojotlhe jwa go thiba diphatla tseo ka barutabana ba nakwana. Sekolo se godile and ha se gola go ra gore matitšhara a simolola go thaela barutabana ba thaela minister of the fila gepe ka temporary and temporary ha bana continuity ke yone tswelediso so bana ba tswa ba tsena bana ba runa ba DNT ba ne ba le 91 mo 91 yone 84 itse re you the reason ile ura ha go a dirwa project ba sesilwe hela component ya project isio mo teng. Lekanana la dituto mo kgaolong le tsile go bereka thata go tla ka metlhale le ditlhabololo tse di tla thusang mo go tokafatseng diemo mo dikolong go ntsha maduo a mantle. This year there's a difference because we have managed to fill all the posts. Ga gona sekolo se se nang botšhara ba ba shotang re ntshitse ba bangwe gore ba go benchmarka in Pico schools since they are always performing well. So when they are coming back, we'll form a team and it will be disseminate information at the yotlhe mo regioning re be re ba support re bone gore re kgone go performa sentle. Maduo a ngomola pelo tsa batsadi le baithuti. Maduo a bana ga se a itumedisang tota ga o ka ya o lebella mo dingwageng tse di ka ga morago go ntse go na le kwelotase ya ka ga bana ba dirang ka teng. Dilo tse tsotlhe re ntse re di lebile re le botsadi mme kana le ha re di lebile re le botsadi re tshwanetse ra di lebella ka leitho le le bulegileng gore go ka tswa go bakiwa keng. Ka gore malatsi a re ka tswa re lebeletse social media ka ga e ba amileng ka teng bana ba ithuta dilo tse dintsi mo social medieng ba tswa mo tseleng e leng gore le ko malwapeng re leka go ba busetsa mo go yone mme ga re ta re lebella ko dikolong ba teachera ba imelwa. E re ka kgaolo ya Seledibephiko e ikwaile e le mantswetsedi mo go tsa thuto bagolwane ba Chobe ba tlhalosa fa ba tla bolla go ya go kwatabolla mo go bone go bona tse ba di dirang gore ngwaga le ngwaga ba feta ka tse ditsididi. Kitso Temane, Botswana Television, Kasane. Tona di tlhaeletsano dikitso le maranyane re thulagano segogo a re puso e tla thusa go tlhabolola setšhaba ka ditirelo tsa puso tse di gokaganyang setšhaba le ga tselotlhe ka kakaretso. A re bontsi jwa batho kwa metseng ba santse ba ikaegile ka diposo go ba direla tsa letsatsi le letsatsi. Tona o ile se fa a bula poso ya motse wa Mošopa semmuso bošeng. Ke segwetse Makwinja le o nneile Ntokolo ka pego. Maikaelelo a puso ke go tlhomamisa gore ditirelo di atumela batho botlhe ka tiriso ya maranyane a tshwana le a Botswana Post go ba bolokela nako. Mo polosemmuso ya poso e go tlhalositswe fa go okeditswe poso e nentse le teng le go tokagatsa seemo sa ditirelo tse di fiwang badirisi ba poso. Tlhokomelang poso ena e diretswe lona e diriseng ka ha e leng gore go tshwanetse ka teng gore e nne mosola mo go lona e tle nne mosola mo dikokomaneng tsa lona le ka ha re tla beng ke soletse gore tla tswela re tlhabolla re tsenya maranyane ka teng e se mo Mošopa hela e le Botswana otlhe
ke one mothale o re batlang gore re ngotle mesepele ditshenyegelo tsa lona le mo mošopa le mahelo a mabapi gore le ye go bona thuso bogolo yang tse di amanang le puso le tse dingwe hela tse le di batlang le bagwebi. Mo ngwageng o ne re rile re tla dira diposo di le 10 e le gore ne re ipoleletse gore di le 4 di tla nna dintšha di le 6 e nna tse e leng gore ra di tlhabolla. Re ne ra kgona gore re dire diposo di le 7. Budget ya rona ne le 10 million. Mme re ne ra kgona gore diposo tse 7 tse di ka bakaneng tseo le mantlwana a boitiketso ka gore go ka tsamaya mo diposong le ha se ka bophara la Botswana. Bontsi ba tsone ne di agilwe di sena mantlwana a boitiketso. Ne ra spenda 7 million. Gore we managed to spend 70% of budget, ra deliver 70% of the projects. Bogogi jwa motse bo supile boitumelo ka thabololo e ya poso le phetogo e itseleng go itsisa. Poso e bagaetsho ke poso hela e nna nkileng ka ha go yone. E godisitswe hela mo enang le ditlamelo ka go harologana. Ke tsa gore bontsi ba nako ditlamelo tse re ntseng re di bona ko ntle ko bogaboroni. Jaanong di tla be di le teng re di releditswe se gauhi mo go rona hano. So sengwe se ne re se bua re le makhanselara ke gore re batla poso a bobedi. Ha o lebeletse poso e ha e leng teng e ka re e ganetse thata ko borwa ko e leng gore motse ha o leba o montsi thata ka ha bokoni gape go golela teng. Ha o leba bokoni bo phirima bokoni bo tlhaba go supa gore motho o montsi thata gape ka koo. Mme ka gore gompieno batho ba ra matlhakwana ha emega o supa gore nyalo tlatla ka sengwe gape ga street mall center e leng gore e tla be e tla e tshotse gotlhe gongwe e tla e re thusa. Banni ba rotloeditswe go tlhokomela poso e le go e dirisa gore ba berekele. Ke se go fetse Makwinja, BTV News, Moshopa. Dikgang tse di a tswalla wetsome ha re tswalla mosekisi o na le namadimabe mo tshekong e mo go yone basekisi ba le bararo e bong Samuel Selolwane, Veronica Kgopolelo ga mmogo le Lydia Bojamme ba lebisiwa molato wa go dirisa ngwana wa dingwaga tse di 13 botlhatswa mo go tsa tlhakanelo dikobo o kopile makastrata go ratile Moremi Ramakoloi go ntsha taolo e pateletsa mosekisi wa Samuel Selolwane go tsewa madi a go dirwa ditlhatlhobo tsa DNA. Mosekisi Madimabe o dirile kopo eo jaaka basekisiwa ba ne ba itshupile gape le ga lekgotla mosong ono. O nkutlwile Thamagele go rata Moranyane ka dintlha. Mo kopong ya gagwe mosekisi o na le Madimabe o tlhalositse fa mosekisi wa ntlha Samuel Selolwane a gana gore mapodisi ba mo ise go ba bongaka go tswa madi go dira ditlhopho tsa DNA tse di leng botlhokwa mo go thuseng mo ditlhomisong tse di tsweletseng tsa molato wa thubetso wa o lebisitsweng. A re go makgetho a le mmalwa ba lekana le mosekisiwa go dira ditlhatlhobo tseo mme gangwe le gape o le supa le lefa ka a re ga a dira molato wa o lebisitsweng. Mosekisi o na tlhalosa fa ditlhomiso tsa kgang e di santse di tsweletse mme ba na le maikelo a go kopanya melato e e dirilweng ke basekisiwa go nna molato o le mongwe. A re ka go belaelwa fa basekisiwa ba ne ba kopanetse mogopolo wa go dirisa ngwana wa dingwaga tse di kwa tlase botlhaswa go maleba gore ba arabele molato o e le batho ba le bangwe. Mosekisiwa wa ntlha Samuel Selolwane yo go tlhalosiwang e le ene a thubeditseng ngwana wa dingwaga di 13, mosekisiwa wa bobedi Veronica Kgopolelo yo gape e le mmaagwe ngwana yo ga mmogo le mosekisiwa wa boraro yo e leng tsala ya ga mmaagwe ngwana Lydia Bojamme ba ne ba tlhalosetsa lekgotla fa ba sa ipone molato. Go ya ka dipampiri tsa lekgotla mosekisiwa wa ntlha Samuel Selolwane e na re kgwedi a Firikgong le 26 monongwaga ko motseng wa Odi mo kgalong ya Kgatleng a robala le ngwana wa mosetsana wa dingwaga di le 13 ntle le tumalano ya gagwe. Mo molatong wa bobedi mosekisiwa wa bobedi Veronica Kgopolelo le wa boraro Lydia Bojamme e ntse e le ka 26 tsa kgwedi ya Firikgong monongwaga ko motseng wa Odi
ba ne ba na le ngwana wa mosetsana yo o neng a le ka fa tlase ga tlhokomelo ya bone. Go belaelwa ba ne ba dumalana ka mogopolo wa go rotloetsa go dirisiwa ga ngwana wa dingwaga tse 13 mo go gwebeng ka mmele. Basekisiwa ka boraro e bong Samuel Selolwane, Veronica Gakgopolelo le Lidia Bojamme ba tla tswela ba segeditswe mo kgolegelong mme ba tla ga pele ga lekgotla kgwedi eno e le malatsi a le 21. O Nkutlwe Thamage, BTV News, Gaborone. Bagwebi ba mahatshe a Botswana le Zimbabwe ba gwetlile go kanoka mebaraka e teng gareng ga mahatshe a mabedi e le tsela ya go rekisetsa le go isa dithoto tsa bone kwa mebarakeng eo. Kopo eo e dirilwe ke mokamedi wa lekala la Botswana Investment and Trade Center re Kele Tsusitse o lebile jaaka na supa dingwe tsa dikgwebo tse di ka atolosiwang gare ga mahatshe a mabedi kwa phuthegong ya ngwaga ya Binational Commission neng tshwaretse kwa maung a re utlwampo Aaron. Mo maitekong a go godisa le go thabolola papadisano le botsalano mo itsholelong lekalana la Botswana Investment and Trade Center la tshwaragana le la Zim Trade go tshwara bokopano jo le go amogana megopolo ka go atolosa kgwebo le papadisano mo phuthegong e tona ya botsalano jwa mafatshe a Botswana le Zimbabwe ya Binational Commission. Re o lebile a re e le BITC mo dingwageng tse di fetileng ba setse ba dirile dipatlisiso kwa Zimbabwe tse dikgwebo tsa monogae di ka di thodumelang go bona gore ba ka dira dikgwebo le dikhamphane tsa Zimbabwe ba itebagantse le megama efe. Through some of the frameworks that we have put in place locally, we have seen a very attractive proposition for Zimbabwean companies to set up some kind of structure in Botswana, particularly for capital raising and enablement of operations at their base. And that's where I said we are beginning to see expressions of interest and letters of intent of companies that have begun to understand this story. When you operate in Botswana, you are basically able to do business with every corner of the world. I don't know if we are all aware that with the bilateral, multilateral agreements that our government has signed, there isn't any corner of the world that is not impacted. We are in the SADC trade protocol. We are now elevating to AFCFTA. Lefatshe la Zimbabwe le na le go le gontsi mo go ka kgwebisanwang ka sone. Sebi sa phiri ke gore lefatshe leno ga le tlhagelele mo go a lesome a kwa godimo a rekang dithoto go tswa Zimbabwe mme go bolelwa fa seo se tshwenya thata ebile se tshwanelwa ke go potlakelwa. If you look at Botswana, it's not in the top 10. It's but the reason why we're here is to make sure we also change that narrative so that we become top trading partners. Since we are neighbors, I think we've got a lot to share. But now looking at Africa, also I think the biggest chunk of our exports are going to South Africa, and then followed by Zambia, Kenya, and then Botswana is also there. So we need to change the narrative because as we speak, if South Africa catches a flu or sneezes, we catch a flu. So we need to diversify the export basket, and that's the reason why we are also here. BITC le Zim Trade ba ne ba baya monwana tumalano ka ngwaga wa 2018 e le tsela ya go dirisana le go tsalana mo go tsa dikgwebo. Sengwe se supagalang se thusitse ka jaana go setse go na le dikgwebo dingwe tse di nnileng teng morago ga tumalano eo. Megama e go bolelwang e santse e ka lebelelwa thata mo papadisanong ya dikgwebo tsa Zimbabwe le Botswana. Go bolelwa e akaretsa temothuo, go tlhabolola ga dijalo le go gweba ka tsa bojanala le tsa madi. Madirelo a akaretsa matsela, diaparo, dilwana tsa kago le dithoto tsa mo ntlong. Mpho Aaron, BTV News, Maung. Mo maitekong a go tswakanya itsholelo ya lehatshe leno le supile mogama wa bodiragatsi go nna nngwe ya megama e leng gore e ka tsosolosa itsholelo. Lephata la kgaso le kompone ya Big Dog Productions ba tsene mo botsalanong jo ba gapegileng ba tsena metse le metsana ya lehatshe leno gore bolla talente ya bodiragatsi. Bosheng ba ne ba etetse toropo ya Selebe-Phikwe go epolola talente ya kwa toropong eo. Mamusi Siska ka pego. Mohama wa bodiragatsi o tswa kgakala o lemogiwa e le mengwe ya mehama e na le sabe mo go ribololeng talente le go rotloetsa mananeo a sešwa. Ditalente di mehuta di akaretsa mmino, difilimi, kapari le botaki. Lefatshe leno le ikgantsha ka badiragatsi ba ba iletsang go ipona ba le mo diraleng tsa mafatshe-fatshe. Mohama o na le bokgoni jwa go ka godisa itsholelo le gone go thama mebereko mo lefatsheng leno. We have to enable them. We have to package them gore ba kgona gore ba nne in a level e leng gore ba kgona go rekisa
rekisega ba sa rekisege hela mo lehatsheng la rona mme ba kgona gore ba rekisege internationally so ha re tswa ha after this road show yaka ke go bolelela gore go na le chama fund ra go bona gore ba package yang and take them to the next stage and it's a good thing to have collaborations le bo Big Dog Productions le DBS gore re kopanye megopolo re thuse yone the creative sector ba just bishya maloba rona mo Phikwe e re tlisitse boitumelo ka re e bontsha gore bodiragatsi ga ba salla ko morago o buile ka kgantsa intellectual property yena ga e tlhalosiwa e bontsha gore e tla thusa badiragatsi le gore ba sireletse se ba se tlhamileng se sentle seo se ska sa utswiwa ke batho ba bangwe le bone ka moso se tsoge se ba direla isago ye botoka ka tshwaragano e puso e itlamile go ema nokeng badiragatsi ba monogae ka go ba neela le mmenyana go ba tlhatlhelela dikitso le maele a maleba go tlhabolola dikitso tsa bone. From Boholo Phikwe, a special town, and I think we've seen the most variety so far. I mean, so far, so far we've seen the most variety, but in terms of project e re ngoketse maloko mme ebile gape tumelo a rona ke gone gore e godisa industry ya rona ka tsela e leng gore ya gagamatsa. I'm on my way to success. I get ke lebile ke le success ya so ke rotetse ngwana mongwe le mongwe gore o ska ithoga mo tshuleng ditalente di a bereka tota ditalente di a bereka tota a ga to go la ketse so go pa mongwe le mongwe le rona le talente kwente a dirise talente ya gago. Puso e solofetse gore maiteko a go tokafatsa bodiragatsi tsa sesha le bogwebi ke jaaka e rotloetsa ngwao ya go ipelega le go kgona go emela diemo dipe fela mo setšhabeng. Mamusi Siska, BTV News, Silibe Phikwe. Amagala di le ka lotsana ko ya wetso tswala wikanya ya rona Tumo Mpatane go tshwaretsa metshameko. Mototso madume dikgang tsa metshameko tsa tsatsi la mosupologo tsone tsa re motabogi wa lebelo la 200 meters Colin Kibina Tsipi o iponetse phatla kwa kgaisanong ya All Africa Games a sena go fenya lebelo leo la monakong ya 20.52 seconds tsa one sebele le ene o iponetse phatla a sena go fenya lebelo leo mo letlhakoreng la bomme ka nako ya 23.79 seconds mabelo ao a na rulagantswe ke lekgotla la Botswana Athletics Association ana a tshwere kwa National Stadium ka matlhatso le diapoloko wa bega. Kibina Tsipi o semotse lebelo la gagwe la ntlha la ngwaga bontle jaaka na fenya lebelo la 200 meters ka nako ya 20.53 seconds go iponela phatla kwa kgaisanong ya All Africa Games tse di tla tshwarelwang ko Ghana. Maemo a bedi a gapilwe ke Lobatama go dira one ka 21.05 seconds fa Lundi Pina ya gae a itse mo go boraro ka 21.09 seconds mme le ene a iponetse phatla. Go tleng go ne le go tla go bula season ya to check the speed but ne ke sa tswela gore nka tawa ka 20.5. I was aiming for maybe 20.9 just for the start. Tota coming here we didn't plan for any competition. Ya ka ne ke sa tswa go bua gore ne le tla go bula season to check the speed. So if anything happens re tla se plan go training during the following week. Mo letlhakong la bomme gone lebelo le le gapilwe ke tsa one sebele ka 23.79 seconds a lengwe seroto ke Katlego Sam ka 24.78 seconds fa Boitshepo ke lapile a dile mo go a boraro ka 24.91 seconds. Re dira a lot of speed endurance and then we are slowly getting into things because ngwaga wa simolla second race for myself so it's looking good so far. It really means a lot because that means it's going to be a good boost looking at Nako for the national champs for the FNB Golden Grand Prix and also going ahead in terms of qualifying for the 2024 Paris Olympics. So it's a good thing. Kago Sancho Sesoka leno na tsabakela jaaka na gapa 400 meters ya borre a sena fetsa mo nako ya 46.53 seconds le go fetsa mo maemong a bobedi mo 200 meters ka nako ya 21.58 seconds. Lebelo leo le fentswe ke kene motukisi. Plan a me le mokatisi ne ile wana go qualifyela di Africa Games
ko Accra, Ghana, so re kgonne go ithella qualification, so ke itumetse hela time. Kelo tsa go qualify di Olympic yone e teng. Re beile selo sa gore di Olympic ra go leka go di qualify ka April ka gore April ke ene o ka renta gore le mo peak. Mo maijong a mangwe sa kgantshwane sa lebelo la 400 meters Isaac Makwala o feditse mo maemong a bobedi mo lebelong leo ka 46.99 seconds fa moraga ga omphile seribe fa phenyo majama a feditse mo go a boraro mo di hurdles tsa ba bagolwane gone maitseo ke itumetse o dule ka tsa ditsididi a fenya lebelo leo mo nakong ya 50.59 seconds fa Percy Tshotlego le Joseph Gaitesepe ba feditse mo maemong a bobedi le boraro ba 51.59 le 51.73 seconds ka tatelano eo. Fa re tlolela go tsa javelin ya bomme maemo a ntlha a tserwe ke mmonye ba itsholetse a sala morago ke malebogo le poswa fa keletso mothudi a wetse mo ga boraro. Mothusi Poloko o dile ka tsa ditsididi fa ke abetswe ke Bonyitsele le Lundi Mathole ba thomagane mo ga bobedi la boraro ka tatelano eo. Lydia Poloko, BTV Sport, Gaborone. Rasalefo moeteledipele wa lekgotla la Botswana Athletics Association wa bona thetso a re itumeletse ka fa kgaisano e e tsamaileng ka teng ka jana e ngwekile dipalo tse di go godimo tsa batabogi le go runya ga maina a mašwa mo mererong ya mabelo. Turn up the spectators. Remember, the athletes are the spectators, and the whole spectators need like a political demotat. Maybe there some athletes who qualified in the African Senior Championships. We have an athlete like Bosancho who have qualified. This are against the usual names since and it's a good thing. Development. Rebone Jalo, Colin Sipilene, 200 meters. But again, athletes like Bo Makwala, who are senior athletes, but they keep on coming here, but motivate it's a very good thing. If you look at Bo Nanayana Wot and Sami Wajal Athletics Club, she's a very good young athlete, still a youth, but compared to the junior is the best time. So once again, total as the federation no elenosi ya gamotsoletsi sikele kgatlhano le security systems netefaditse fa township rala se boela kwa setlhoeng sa loko ya Botswana Premier ka dintlha di le 34 no e tsene mo metsotsong ya tlaleletso ya karolo ya ntlha mo motshamekong ono o tshamekela kwa lebaleng legolo la setšhaba re bone dintlha kgolo tsa motshameko o kopela ntshitse kgole e boko wa le ena a dula ba betsa thufite thakele karata e dula karata serolwana tshwantsho phapasela karata serolwana tshwantsho phapasela ba mo gagola ka karata e khibidu ba mo gasa ka bohibidu phata tshira o tsholetsa mahatha ba itshela mo gare ga lebala o bona phakola ba ntsha phase e kotsi tshira ba tshireletsa go morago maikano segola moy ba tshireletsa maikano ana what I say. And then they need to ensure that they close down these spaces. But we have to also applaud Sarameng for that pass. Everybody Atile wa bohelo totare mo seterele mo go aborataro jaanong e re hela girialo kgethola ntsha kgethola bobedi kgethola boraro abara the game that is going to be played here, it would be the sort of. And the whole week, please, let's be swift on ball. Let's not hang too much on the ball because they know they play very physical game. But unfortunately, we got an injury, unplanned one. We have to make some substitutes. We have to rearrange Komarago because, the issue of the goalkeeper and the back four is something that you need to work on. But fortunately enough, the goalkeeper that came in did his job, didn't concede. We won 1-0. It's not pleasing much, but what we need, 3 points. And I told you, this team, it's under the list that it is always give rollers a tough time. Before the red card, we put them in our half, in their half rather. We created so many chances. But these are the things that we should learn from. When we have it in our hand, we need to bury the chances. So the red card, it really cost us a lot. But that's part of football. We'll have to dust ourselves up and move on.
Setlhopha sa Cote d'Ivoire se letse se fentse kgaisano ya Africa Cup of Nations lekgetho la boraro se sena go fenya sa Nigeria ka dinno tse 2-1. Nigeria ke bone ba ntlha go nosa ka William Trust Ekong mo karolong ya ntlha ya motshameko. Frank Kessie a lekalekanya dinno mo karolong ya bobedi pele Sebastian Haller a nosa no ya phenyo. Metsotso e fera bongwe pele ga motshameko o fela. Noyo e netefatsa fa sejana sa Africa Cup of Nations sa 2023 se sala kwa Cote d'Ivoire. Motsotso tla re dibe khutlo gone fa ka jana le kana go tsotlhe ikanye rona. Pharologano ya Hispania le temoletoto bokete jwa yone ka dirisa go phetogo yone tota hela re mindset change ga re bue e le puo hela e buiwa theoretically. Temoletoto drives the change in where we have been doing our arable agriculture. It demands it is more of an output-based program as opposed to input-based program. So the more you produce,